Zdravo svima, ja sam Ana Marija Marinković i vodim jednu agenciju za studiju u inostranstvu, kao i blog kakonamaster.com. Danas ćemo pričati o sertifikatima jezika, nešto što vas sve zanima i veoma je važno, zato što bez toga nema upisa na studiju u inostranstvu. Za 99% univerziteta u inostranstvu sertifikat jezika je obavezan i proći ćemo koji su to sertifikati koji su vam neophodni. Pre nego što krenemo da razgovaramo o sertifikatima, prvo treba da razmislite na kom jeziku želite da studirate u inostranstvu. Kada govorimo o ovakvim studijama, podrazumeva se da znate taj strani jezik ili da imate bar neki srednji nivo znanja koji možete da doradite ili na kursu jezika u Srbiji, u inostranstvu, u bilo kojoj školi. Prva stvar koju morate da zapamtite, to je da neka potvrda koju vi imate iz neke privatne škole iz Srbije nije sertifikat jezika, već je to samo potvrda da ste vi išli u školu ABCD ili nešto slično, ali to nije sertifikat jezika koji će vam prihvatiti na stranom univerzitetu. Predstavit ću vam sertifikate za najčešćih 5 stranih jezika na kojima studenti iz našeg regiona studiraju u inostranstvu. Prvi i osnovni, to je naravno engleski, to je 80% studenta, zatim nemački, italijanski, francuski i španski. Što se engleskog tiče, postoji nekoliko sertifikata koje vam strani univerziteti zahtevaju. Postoje ovi Cambridge-ovi ispiti, a to je FIRST ili FC, Advanced ili CA i Proficiency koji je najveći. FIRST se traži za osnovne studije, Advanced, odnosno CA za master, Proficiency se skoro nigde ne traži, osim ako radite recimo doktorat iz filologije, to je stvarno veoma visok nivo i mi možda svake godine imamo 2 ili 3 klijenata samo koji su to položili. Druga dva testa koji se zahtevaju su TOEFL i IELTS. Koje su razlike između ovih tekstova i šta mi preporučujemo? Generalno, ja sam uvek za test koji se najbrže sprema i najčešće ima da se polaže, a to je TOEFL, zato što se polaže online, ima da se polaže bukvalno svake 2 nedelje u Beogradu, Nišu i Novom Sadu i kada ne dobijete dovoljan rezultat, vi možete jako brzo da zakažete sledeći. Generalno, kod nas škole jezika, a posebno ove recimo unutrašnjosti, jako forsiraju Cambridge-ove ispite kao što su FC i Advanced, jer profesori su najverziraniji u tome da ih spremaju, to je da spremaju studente. Međutim, problem je što ovi testovi ima da se polažu samo 3 ili 4 puta godišnje. Naprimer, položite u decembru, a sledeći put je tek u junu ili martu, a vama treba odmah za januar položen sertifikat. Zato ovo imajte u vidu i čak i ako ste spremali FC ili Advanced ranije, moja topla preporuka je da pređete na TOEFL ili IELTS, zato što jezik je jezik i razlike u ovim testovima nisu nešto velike, pošto sva 4 testa imaju listening, speaking, writing and reading, tako da ta neka 4 tipska dela svakog testa je nešto što se ponavlja. Ja sam kao studentkinja polagala i TOEFL i IELTS i dobila sam bukvalno iste rezultate. Tako da, što se TOEFL-a tiče, test je online i američki je, dok je IELTS se radi na papiru i britanski je. Međutim, testovi međusobno zaista nisu mnogo različiti, osim što je IELTS možda za nijansu akademski, ali oni isto koštaju $180 ili $190 i zaista njihova težina je ista. Kada birate recimo test za master, na primer CA, se takođe i ocena A se prihvata za master kao i TOEFL ocena 90 ili IELTS 6,5. Međutim, što se tiče same težine testova, to je zaista ogromna razlika. Znači, CA da položite sa ocenom A je mnogo teže nego TOEFL sa ocenom 90, što je 75%, ili IELTS sa ocenom 7,5, a maksimum je 9. Tako da, zato ne treba tu rizikovati, posebno što studenti to uvek rade u poslednjem trenutku, a realno trebalo bi to što ranije da položite, jer vi jedno kad položite sertifikat i imate ga sa strane, možete mirno da se bavite drugim delovima svoje aplikacije, da završavate škole, fakultete, ako idete na master. Znači, jezikom se prvo bavite, a posle razmišljate šta ćete da studirate. Znači, što se tiče engleskog, moja lična preporuka je TOEFL, ne samo zato što ima najčešće da se polaže, već zato što i rezultati stižu posle 10 dana online i realno ceo taj proces veoma kratko traje, na puno mesta ima da se polaže, a negde statistički stručnjaci kažu da se tu dobijaju najbolje ocene.
Što se nemačkog tiče, prvo i osnovno, nemački se ne može naučiti za godinu dana. Kod nas stalno dolaze klijenti u septembru i kažu sad ću ja taj nemački jako brzo, kao Branka Katić u Otvorenim vratima, ja bi taj brzinski kurs geografije i lepog ponašanja. Dakle, nemački zaista traži dosta vremena, za razliku od engleskog koji je sve prisutan u Srbiji, nemački baš i nije. Po mom ličnom iskustvu, a i u saradnji sa profesorima i stručnjacima iz Goethe instituta, vidi se da vam treba bar 2 godine. Naši klijenti koji su uspeli da spreme za godinu dana su jedino bili studenti medicine i farmacije koji su generalno navikli na ogromnu konzumaciju informacija, dok, da kažemo, mi ostali civili, treba nam mnogo više vremena. Postoje 3 sertifikata nemačkog jezika koje su glavne. Nemački su Goethe sertifikat i test DAF, a austrijski je od austrijskog foruma test koji se zove OSD. Što se tiče studija, potreban je rezultat B2 ili C1. Dobro otvorite oči da li traže B2 ili C1, razlika je ogromna. Znači, vi kada idete do B2, da kažemo, taj nivo znanja je vertikalan, vi to brzo prolazite te nivoje. Od C1 kreću sinonimi, duh jezika, veoma se raširi potrebna količina informacija i da biste vi sa B2 stigli na C1, to često treba i godinu dana. Zato zaista dajte sebi 2-3 godine da naučite taj jezik. Nije poenta jezik samo naučiti i položiti sertifikat, vi treba da završite neki fakultet na tom jeziku. Sad to razmislite da li sam ja uopšte sposoban da ispratim nastavu na tom jeziku. Ja često viđam kod naših klijenata, to jest onih koji su pokušali da odu u Beč, bez znanja nemačkog, velika većina nije uopšte završila fakultet, pa mislim naravno kada ne zna jezik, tako da ako niste baš fluentni u nemačkom, to preskočite. Što se tiče testa Goethe i test DAF, on je teži od OSD testa, zato što na OSD ispitu na B2 nivou može se koristiti rečnik i slično, i zbog toga u Nemačkoj priznaju samo test DAF i Goethe, dok u Austriji priznaju i OSD i ova dva pomenuta. I što se tiče nivoa znanja, znači, često za studije trend je da se traži sve viši i viši nivo znanja nemačkog i na dobrom delu fakulteta traže C1 Goethe, a to, boga mi, znači da vi vrlo dobro vladate jezikom i zato pre nego što krenete da se prijavljate na fakultete, pogledajte da li traže B2 ili C1. Treće mesto po popularnosti dele italijanski i francuski. Što se tiče studija na italijanskom, možemo reći da su tu univerziteti u ovoj zemlji čak i malo popustljiviji. Oni traže dokaz B2 poznavanja, nekada je to sertifikat Celli ili CILS, a nekada je to prosto sertifikat škole ili italijanskog kulturnog centra, ali budete vrlo obazrivi šta oni zaista traže. Trend u Italiji jeste da se sve više studira na engleskom, ali znači ako želite da studirate na italijanskom, treba će vam sigurno 2 godine da naučite ovaj jezik i najbolji kursevi su vam naravno u italijanskom kulturnom centru, tako da ako želite da naučite ovaj jezik, idite tamo. Što se francuskog tiče, studije u Francuskoj, na francuskom imaju neku svoju standardnu grupu ljudi, na primjer Ribnikar, 3. gimnazija, francuska škola, tako da ta deca uglavnom dosta dobro znaju francuski ili su recimo iz Svilajnca, pošto znamo da pola Svilajnca kao gast zaživi u Parizu, ali ako ste krenuli da učite ovaj jezik, isto računajte da će vam trebati 1-2-3 godine, posebno ako idete u Pariz, gde se koristi puno slenga i ja se sećam kad smo mi došli na Sorbonu, toliko su brzo pričali profesori da nam je zaista trebalo dosta vremena da uđemo u jezik i razumemo šta oni nam uopšte govore. A što se tiče sertifikata, potreban je DELF B2. Najbolje pripreme su isto ovde u Knez Mihajlovoj gde smo i mi u Francuskom kulturnom centru. Što se španskog tiče, pripreme su takođe u našem komšiluku, to je naravno institut Cervantes koji je sa druge strane ove zgrade u Knez Mihajlovoj. Potreban nivo znanja je B2, test se zove DELE, dosta su retka polaganja, tako da morate mnogo ranije da krenete da spremate taj test i da izađete, jer ako padnete, sledeća prilika će vam biti tek za nekoliko meseci i naravno pripreme najtoplije preporučamo institut Cervantes. Hvala što ste gledali i vidimo se u sledećoj epizodi.